Hürmetli vatandaş, yukarı leksiya yani obzor, tarihi obzorның davamı bugünkü islağa 2020 yıl 8. ayının 8. günü haftaki şembe davamı mında hürmetli vatandaş. Ola yani gubernatör Wang Yinmao yürgüzgen çoğun Xitay şovuzunumi ya çoğun Xitay milletçiligi şovunizmi tanqid qilib, onun qilmishlarini pash qilishga kirishdi o'quvchilar. Yani ular Uyg'ur qatorliq yerlik millatlar manfaatini kuchining yetishicha himoya qildi. Üçüncü rotada milletşiyer kabiliyetlik aktiflar yetişip çıkıp özlerine yaxşı namayan kıldı. Ola Abid Yaqub, rahmetlik Abid Yaqub, Ahmet Muhit, Alim Niyaz, rahmetlik Alim Niyaz, Ahmet Muhit yani Ahmet Muhit bu hazır. Hayat bu köreşcan kişi ve köreşte galip kişi şu vaktki okuvchilar hareketiga rahbarlik qilgan muhim rahbarlarning birisiydi vatandaş. Alim Niyaz, rahmetlik Alim Niyaz. G'ofur Qodir. Bu kishini bilmaydi ekanman. Yoki hozir Türkmi yoki qanday shunga bilmaydi ekanman. Bo'lmaganda bu kishi meni saboqlashim edi. G'ofur Qodir. Aytan Nosifxon bu kishi vafot bo'ldi, rahmetlik Aytan Nosifxon. Yusuf Hasan, Abdullah Yusuf, Alimg'ozi Davlatxon, Hasan Abulaz, Sirajiddin Mirazam qatorliqlar bo'lib, ular yeziqchilik guruhi bo'lib harakat qilib, nurg'on siyosiy maqolalarni yozdi. Ulağı ataqlıq yazğıcı tarixçilardan Ərşidin Tatlıq, Turğun Almaz qatarlıqla, Qatarda Umar Gazi, Qazaq qarindaşlarımızdan Umar Gazi yazğıcı, Qazaq xalqının yazğıcılarıdır. Umar Gazi qatarlıqla yaqında yardımda bo'lib, mühim məsləhətlərini berişdi. Bu maqalalar Uyğur elidiki Xitaylarning milliy zulmini pash qilishni mazmun qilgan bo'lib, Wang Yinmaoni tanqid qilish bir bahona edi. Xalas. Maqolalar varaqchi holatida yoki listovka qilinib, Urumchining aholi zid joylariga chaplanadi. Asosli hozir ansamblning tamlariga chaplanadi. Hozir tamli bormi yo'qmi bilmaymiz. Boshqa viloyat noilaga ham studentlar va qatnab turgan shopirlar orqali bu tashviq listovkalar Uyg'uristonning boshqa noilalariga tamom joyiga avatilib turadi. Mana shu amaliy faoliyatlarning parda orqasida Uyg'uriston Xalq inqilobi partiyasi nomli yoshirin, ya'ni ki maxfiy tashkilot rahbarlik qiladi. 3. rotaning bu 3. rota masalasi 3. batalyon xunsalyan degan Xitoycha tarjima qilsam bu 3. batalyon bu. Rahbarlik qurilmasining asosli a'zolari maxfiy partiya a'zoligi tortilgan bo'lib, ularga bular Sıdaqacı Roza orqali partiya rahbarligi bilan aloqa qiladi. Ahmet Muhit orqali o'quvchilar harakatiga partiya rahbarlik qiladi. Uyg'uriston Xalq inqilobi partiyasi shu vaqtda madaniyat inqilobi davrida o'quvchilar harakati, masalan, universitet, Uyg'uriston universitetini markaz qilgan Uyg'ur o'quvchilar harakatiga Xalq inqilobi partiyasi Ahmet Muhit orqali yetakchilik qiladi. 1967 yılı medeniyet inqilobi avjiga chiqib, Xomeyban yana qizil qo'g'dug'ichilar va isyanchilar cho'ng guruhga bo'lingan paytda, cho'ng guruhlarga bo'linib ketgan paytda universitet qur'osidagi yotoqxonaga boshqa tashkilotning o'z oldiga odam tutib, qiyin qistoqqa elinib so'roq qilishidan saqlanish uchun avtonom rayonlik Uyg'ur avtonom rayonlik hukumatning
Mao reisi general Muhammed Emin Iminov, çarpıcılık nazartının nazırı Kami Asılkan, Turpanaya hakimi Rozu Turdi, Şincan Harbi Okrug Arqsep ştabının muavin başlığı Ula Tayyip Qatarlıq milli əməldarla Wang Inbao'nu yoqtoş tərəfdarları üstüdə kölep, yallanğan, panahlanğan idi. Keçirinler. Kelip Uyg'uriston universitetida o'quvchilarning yattığı diye tattı bular. O'quvchilarning himayesi aslida panahlanğan idi. Mana şu fursatdan foydalangan milletimizning sodiq o'g'loni o'zini milliy mustaqillik kurashga bag'ishlagan buyuk dayi Mehmet Emin Iminov yaşlığa Xitay müstemlikçilerinin Uyg'uristonda yürgüzgen atalmış yerlik milletçiligi qarıştırış hareketinin haqiqiy mahiyetini paş qilib, çoğ Xitaychilik şovinizmini joylik bilan elib barganligini atab ko'rsatdi ve paş qilatdi. Əmli misalladım 1961-ci Baynayəsidə 62-ci ili Tarbağatay vilayətləri xalqının Sovetə keçiş vəqəsi bilən 29-cu may gündəki 5-ci ayının 29-cu may gündəki Oğulcu Uyğurlarının tinç yol bilən narazılıq bildirişi. Namayişdən vəhşilik bilən ok tutuluşu, bastırılışı nəticəsində 100'dün uşaq adamın ölgənliyi, minliğan Uyğurun nahaq qamalğanlığı qatarlıq dəlil ispatlarını keltirib, bu vəqələrini Xitay dairələri degəndək taşqi sebep ya ki Sovetler İttifaqının qudratqılığıdan emas, belki işki sebep xalqımızdan millet zulümüge, qaşşaqlıqı bolğan qarşılığıdan işkəlligini aşkarılab, öz qulu bilen Xitay zalimlərə qaqşatqoç zərbi bolğan maqalalarını yezib, şəndirib, rəhmətlik Mehmet Emin Iminov. Şendirip kən xalq amısı arasıdır zor alqışqa erişkən idi. Bu maqala bütün Uyg'uriston təbəsiga tarqalib təsiri nəhayət çoğ bolğan idi. Əlbəttə. Şunda qılıb Uyğur xalqının münavvər pərcəndi Mehmet Emin Iminov özünün haqiqiy vətənpərvər işgənligini yaqqol körüstüb, Xitay basqınçılarını qattiq qəzəbləndirdi. Şunu Xitay dairələri onu dərhal yo'qotması bolmaydigan xatarlik adam işgənligini düşünüb, 1968-ci ili yeni yılğa bir 2 gün qalğan keçisi Qurallıq hərbi xonibinlarını, yani Qurallıq hərbi rayının adamı xonibinlarımız, Qurallıq hərbi əskerlərini hərəkətləndirib yataqını, Rahmetlik Mehmet Emin Iminov yataqını qorşav qılıb, milli xain Ula Tayyip'le görüştüb berişi bilen yataqa besip girib. Bu yataqda Ula Tayyip görüştüb bergen emas idi Şəmsidən Abdurrahim Efendi, bu yataqda görüştüb bergen Türdişinli deydiğen bir xain bulduğun şu xain başlap kirgen idi. Yataqa besip girib qamakka aldı. Rahmetlik Mehmet Emin Iminov'un aşında qamakka aldı. Onu qoğdap yatqan hopurqadırını qattiq urdu. Aslında bu buyruq Jo'illay tərəfindən bevasitə. İkincisining bu, yani Xitay o'quvchilarının təşkilatı Xonwei ştabıga ya uçqanda yangın çıxdı, Şinhol Yaoyan deydigan Xitay o'quvchilar təşkilatıga başlığı Hu Daolivanga tilpin orqali berilgan buyruq edi. Beijing turup, çünkü onun veziri Jo'illay bu Hu Daolivanga tilpin berip, rahmetlik Mehmet Emin Iminov'ni şu vaqtda Şinjan Uyghur Abnum rayonunun Mao reisi, vilayet devrideki general derecelikli Stalin bu unvanı bergen emas, polkovnik derecelik əməldar. Jo'illay Xitay o'quvchilar tashkilotiga tilpin berib, Mehmet Emin Iminov rəhbərlikni qo'lga oldirgan edi. Davomini anglaysiz vatandаш.